moni lava upure na pese foi mai elelei lava le ali. Fa talo fa tu ne foi vai ngala fiafi o ke menu luiva le nei. Ya maritato pro kala me pe la fo yo no so atu fo ile tele lava fo yo vai aso o mavai. O mai lava nei taimi o lo fa pe lava na so pe tato pro kala me wa fo stato malam lama anga mala fiong pa ia le tua. Mo le toet fa taimi fa malo ya te o to u malava o fa pe ona mafuta mane fiafi a vea fo la unanga ke live ministry e fai mau pa anga ya tato te mafuta foi ya wa fo tato fa malo si au le tasi o te loa fai lava sina a mafo ni so tato plokala mene tato talanoa i nevo yaso butona tato ya o te loa wa uma lava ya tulanga o lo fa pe ona fa asoa tu lungo Kevin Life Ministry ya o te fa malo si fo i tato so e o lo fiong pa ia yo au na i pelongia ya pe au fo i ne ita i seino o ni o onga mani so tulanga ai fo tono tu spa ia tal tonu ai. If it's not in the Bible, don't worry about it. Yo o tulanga na tulanga tato ona pela fo no toma fai la fo e fa aria to fiong pa ia le tu ina ia eva ai o lo i tono la fiong pa ia le tu ni sio vaenga o lo o talno tu ai e fai fo ma pine fa mau tu ina fo e me se fo fa i lo to ye te oi o lai tono tu spa ia me lo tal tu spa ia e lo le moni ona fa sa o lo to le o le moni tato talo le ton matu tama wa matu sauni tata no malau fa na le nei fiafi fa mala malama ni sio o fionga ini ia mawhai no mātou malama pe whaafeo no mātou tauina le taua faaleagaga ia mawhai fo no mātou manu malo i le tau o lo mātou tauina nei i le nei o langa o lo mātou iai tama mātou te siiti atu le nei a fiafi o luma tu ina atu fo lo nei tangata yo a au se e alofa tama se e pui lo mawhau ia o mai fo i upu mai lo wanganga ta ina i lo mātou watunu utama i o au e tāpena a o lau o fio lava e whetalai ma whaatau nu whaamanuia e sio mātou watunu o lo whaapeo na mafuta mai e lo wanga le ia te latou ia fa pe fo yo na e fa fanga yo latou wanga fa fanga fo yo latou ma fo fau ai mai se fo ita malo latou tatonunga ia fa pe ona o ina i matou uma e lau fionga ta ma fa manu ia te matou fo ile vi inga i lau fio o yo le tu e pa ia le tu o Abraham o Isaako ma Yakopo le tu o Israelu e pa ia mai le ai lava se tasi tu sama oi e le ma fai fo i se isi ona fa atusa tusa ia te o lo matou tua lo matou tama e tumu i le alofa maleanga le lei. Ta mafa amanuino lo suafa. I le suafa o Yesu o le mavala au atuai. Amene. Vi ia le atua ne vanga la fiafi. Te iloa ia to te lavani so i tātou o lo fa peona. Tutulina pia tātou blokalame. Ia pia lava fo iono o tam fai e faule fa avai le te mi mua. Fa malama fo i tūlanga o ti Apollo. Ia ma tūlanga o te moni mga luenga malava. O lo fa peona nga luenga ti Apollo o tātou taua lea fa aleanganga. O lea la tātou te tau. Ai pela foi ona fai atu te lo nisio blokalame o lo fa pe ona fai te fai sta la fa pe o le tele yo me le tele tu tonu o le tatu tonu tatu e kalesia pa bina foi te la tu tonu mato e kalesia o le tele yo me la fai tu tonu o tele ro pola ma fu anga na fai ai anga la kwa follow me la fai without knowing pola na ma fu anga e pelo tu langa foi le pelo so finga nga o aso la kan ngor finga so se kai mia kan finga ki piva le mo ai kuka kan ngor finga ki piva le mo ai kuka o matsu e funei la na fana e va ai la na fana kan ngor lo makua ki piva le mo ai kuka makua e fuloka meki te silia tu le o fai foi ele fana o fine o so se kai mia kuka le mo kan ngor ki piva le mo ai kuka ia ki piva le mo ai kuka ai le lo por el mafuanga le nga ki piva le mo ai kuka Ola le stemina, o matutu ala o me ka inga ia. O fai foi ala o fanau. Fai foi ka me ki ola foi ekipi va mo fasili lo ka me ki ai. Mam, ai me linga ekipi va le mo e ka ngoi kuka. Ai foi me kala ai foi me ka inga le me. Ke le lo ma sanga ngo vai lo kinga ia so la o ka ngo kipi ia. Vai le mo kuka. Ai sile o ka me ke lo ma fuanga. Ke le lo. Fasili lo ia le tam dit. Ai me le vili mama. Ya vili lo grandma, por el ma fuanga linga kipi va le mo. E vilia kunga grandma, E fasili mai e pepe pral me ala ima fuanga. Onga kipi va le mo. E vilia kunga fa malo makua. O aso la la kiki ka ko nga umu. Me nga ringa kipi va le mo ai ku ka gaming ai. Afa nga ke le nga umu. Ya ka a ko le mo. Yo. Fa pena foi la tatou. E imi na tela o te loa. De te mafuta mai. E imi na tela watu tono to e kalesia. O wadu fo ko le kalesi o lai fai e au ngo mo so ro por alma fu anga fai ai right
Awa ke pole ka ko umanga ilungo va. O me tatou atu ka ko aru pongi sa ia me ala fai ia atono la na fai lungo la na fa vai le fiong pa ia le tua e ka ke le o lo la le me la na fa vai au ka ko wo ia ele o se me le anga la pa e ia le te me fau mai lo ina ma se o onga ma fau mai lo ina ma sta tonunga o ina lo la ma fa na o me le me fo le ta o le mapulotu ma religious me fo le te le o lo po tono tu spa ia le fa mai langa ma sangi ma ko fa ia me le o le me langa ma ko fa ia au e lola mafuanga na fai. If it's not in the Bible, don't worry about it. Ono mena ele no fai atu mua o mea na fai e tangata. O la fiafila ne, o tasi la leo mta upu. Spiritual warfare. Le la tatu tano la fiafila ne, pia no fai atu. Ke la kufoia, o le makua maka ukia o le faingo spiritual warfare. Fo ingali, sava vali kau spiritual warfare. O fai pia, aina sa onga le faingo spiritual warfare. Aina wa usau foi fai tau tu spaya. Le la tatou wo le aso fia fine le ukango fa asino tia te o mau tu spaia po o le le meta o spiritual warfare la tano tu spaia to tele ni so tatou tau spiritual warfare o lo wingo la utala o wefla la kaua ngai kau o ila ki apollo ila spiritual warfare o le meta o spiritual warfare, and it's one of the topic like some Christian emphasize on this topic for it seems like this is the only topic in the Bible. Ausi mo ko ifa ma mafar spiritual warfare e pe anga le paulo o la foi o le maka upor kuspea ko it is important for us to know what is the spiritual warfare pe ata u lo tono la fiong pa ia le tu o le ani le tera no ai o le afo le meta spiritual warfare o nei tata un tato malama a wona I fai le fainga fo le na la tu la fai le si ai le fau o lo tato nunga mai le fiong pa ia le tu amen. All right, yeah, talo me mo ni fia o kan fai pa. Just before we go, can you do me a favor, guys? Can you just share? Ngalo kangwa share lungo la timeline ya. E kere ki ngai me share lungo tato pro kalame. Fa so fo ya ve o se share fa wala toy. Just that's the only thing I want from you guys, just to share this live, on your Facebook page. If you have any comments, just comment. Ya tulanga na pa. Just enjoy le tatou proklame au tam fai tata no tu nefia o le fefela nei o la utanga fa ali tu ia te oi just ono sai mai pel tatou e fai asina telo tatou mau ono e ile atalo te fia vale tunga ono se tasi o tali tonunga o te tau mawhai e fa asa o le tūlanga e aluanga iai if you luingo lau tala le whaingo le taua le lau tango e wha asanga atu mau ona so o se taimi e taha ua le la tu ilo mafo faule le tala lea so o se taimi e taha ua le upu woa ma le upu woa fei tono tuspa let me tell you something, it's nothing to do with the devil. Ele taha ua ele ai ma se taimi o taha ua il fai upu woa fei tono tuspa ia o taha ua ili ti Apollo pe ko ngeki ki Apollo mke mongi, it's nothing to do with the devil. Okay, o lona winga lawa iloangi o le kelo kaimi o le kakui whaonganga le upu warfare tatu te tau le testimony ma ti Apollo, but I'm telling you, I'm going to show you the scripture, it's nothing to do with the devil. Okay, le lala tamu whai ia piono whai atu no te sau whai whai fo ia karu kau le kau ai mienge o kau wha pio ka kau ki Apollo, but in connection with the scripture, I'm telling you, le la tatu o tatu te wa ai ma wha asino toi te oi le lei lava lo i lopo o me le tontu spai, amen. Ele o se tulanga fo le tama fai e fa se nisi manis tulanga nei. No, let's show from the scripture. If it's in the Bible, let's believe it. If it's not in the Bible, don't worry about it. Okay? Ole ile tala paulo le na fai mai. Ina nei ole ngia I tātou e satani a wā tātou te le vā lea I ana tonga fiti. E eila le mea ti Apollo fai te mine a tātou ole ngia tātou. E wha avalea tātou I tonga fiti. E whaapongi sa ina I tātou ina ia awani o tātou I lone mea moni kusala o laike kaule kaua a lai te fusu I le ea ma tu for tala paulo fa mai tele o fusu le ea ai a whaila tele I loa le fiong pa ia le tua longo wingol kako kaua lai fusu le ea mai maula le kaimi kwa mai maur kaimi kaua ale la tātou o le fiong pa ia le tua ele leilo I loa ma le fiong pa ia le tua ona le fo leo lau taua for mai to keep Satan from taking advantage of us, for we are not ignorant of his schemes. O le tūlanga pito I siri leo na tāua le taua whaaleagaga o lou malama I le ti Apollo e tolu la mea moni o te mana o te fia whailoa le fiafile nei ona e tele I alu e tau le taua e te tauna I loa mea I e tolu o mea pito I siri na tāua so tangata na te iloa le taua whaaleagaga
o mea moni e tele mea moni tusipa ia o mea tolu ia te manao ia te o e te iloa, o mea moni e whaatatau ia Yesu, o mea moni e whaatatau le ti Apollo, ma le mea moni e whaatatau ia te oe, o no vaenga pito sili ana taua, o oe, o Yesu, ma le ti Apollo. O lea la tatou ai whau mua tatou whaavai, i mea moni nei, o na tatou wolola ia tatala o no le tele o foi upu, e mawhai ona e malama le tau i Efeso, po le ale mea le tano le tau le Efeso, e ono na tano mai ai, e le mawhai ona e alu mai no tusi nā tau lau tau e au noa malo malama anga, i vaenga umala fiong pa i ale atua, amen, o le mea moni lai whaatau ia Yesu ke riso, le lau tango e whai atu le tala lea, tasi neo mea moni. Whamai le tala le mua koe ni tos fumar tasi whai upu e tolu umar whaafo mai. Ai o te whewhe, ina ne i pei ona whaaseina o ewa i le ngata i lana tonga fiti. E whaapea ona whaaleanga ino o tau manatu ina ia le tonu ia ke riso. O le tala lea Paulo i tuse koronito whamai. A wā a whai e tala ina atu e se alu atu se Yesu, ta au on mea lea, a wā a whai e tala ina atu e se alu atu se Yesu e ese ile na mātou tala ina atu. Peta lia e outou se anganga e ese ile ua outou talia. Po o se tala le lei e ese ile ua outou talia. O le tala noa Paulo i le tusi lea, e mawhai ona ese le Yesu e tali tonu to e karesia. E ese mai le Yesu na mātou e Paulo, mai tala Paulo. A whai tala ina atu se Yesu e ese mai mātou Yesu. Le Yesu len tala e Paulo. Right? Ia la tatou o lola e vangele i tūlea, pe ona o whai atu, mea moni e whaatatau ia Yesu, o mea moni ia. Le la tatou tala noa, e mawhai ona e lotu i le lotu, ai ese le Yesu na tala tono tau Yesu, mai le Yesu ren tala noa i Paulo. Mera tala Paulo, a whai e tala noa atu, a whai e tala e se iti se Yesu, e ese mai mātou Yesu, le Yesu tala i atu, ma se anganga e ese mai le anganga na mātou tala i atu, ma se tala le lei e ese tala leile na mātou avatu. Ona mai rola i fo mai e fa seino o tol oni fa seino o tol ele foi ele e peno fa seino ngata amen fo mai la io de tala le lua ko ni to fa fo mai o fa ta waso ina manatu o ila tou o ele tali tonu o ele tali tonu ele atu o le nei la langi ina ne i fa popula atu ya te ila tou le mala malamo de tala le ile mamalu o yes o le mamalu o keriso ua tusa o ia male atua. O ke riso Yesu e tusa o ia male atua. O ia o le atua. Ai tau mawhaila ti Apollo whaapongi sa mato tangata. Awane i loa e tangata e tusa Yesu male atua. O i loa la, pien o whai atu. E i tali tonunga. Lela walo o ia tanoa o ia tuspa ia. Tusa male o onga tuspa ia. E i niso tali tonunga e whai mai o Yesu o ia o le uso o Lucifelo. Fomeo le uso satani. E le o se uso satani Yesu. Fomeo tala tuspa ia for God so loved the world, he gave his only begotten son. Only. Tasi. Tasi alo na tali. E le iso na uso. A faila o ista tonunga o whaapea me o satani o le uso o Yesu o le uso satani. Uso Lucifelo. Fomeo tala e ese na le Yesu na ele tu sama Yesu ren tala e Paulo. Amen. Fama tala a Paulo a fai se tala ia oni fa se ino utopian fa se ino eva. A fai se Yesu tala se la tala e Yesu e ese mai le Yesu na matu tala yatu. It is possible. I to tonu na tuspa ia, ile a onga tuspa ia. Ele o se uso o Yesu satani. E le sta tonunga fa pea o Yesu o i o Mikaele. Pamela o onga yutai o Mikaele. It's nothing in the scripture. Ele se meu fai mai o Mikaele. O Yesu ele se angelu. Amen. The truth about Jesus. O le mea moni e fatsau ya Yesu. Melo tala Paulo, a faise se la tu tala e Yesu e ese mali Yesu lea. Ma se anganga e ese mali anganga, le anganga pa ia. Amen. Mela ia, au ni pelongia tatou. Peono pelongia Eva. Fa se le ngata, o le tonga fiti. O le tonga fiti al ti Apollo. E taulana iloa, le mea moni e fa tau ya Yesu.
tatou o le tusi a Ioane. Ioane, o lona mata upu mua. You guys all right? Ioane lona mata upu mua fa mai. Sai le amatanga le loko. Fa mai. Sai le amatanga le loko. Sai le atua le loko. O le atua fo le loko. Na tala no ya Yesu. Fa mai sai le amatanga le loko, le upu. Sai le atua le upu. O le atua fo le upu, le loko. La tala no ya Yesu. Fa mai o ia lava sai le atua i le amatanga. Na ia faia mea uma lava. I le ai fo se mea e tasi na faia. E le i faia e ia. Mea uma na faia Yesu. Amen. Le Yesu le tapua le Yesu ren tala e Paulo o mea oma na tala e Yesu. Ya tango e fa waulo fai tau le tusina mo Yohanes e yor fai upas fulmar fa. Na fai mai ua liu tino tangata le loko le upu. Le liu tino tangata Yesu fa mai. Sa mau foi o ia mai tatou. O Yesu. O Yesu la. O ia o le loko o ia sai le atua o ia o le atua. The truth about Jesus. For me le tusi faalinga mo fa upa valu metala Yesu o a o le alefa mal o meka the beginning and the end. For my Yesu o ia. He is the great I am. Mai lava itua for my for le tusi matayo o le matayo mo fa upa lusfu lua ma fa upa lusfu mal tonu na fa mai o ia o le Emmanuel. Remember the prophecy o le wing o le upu Emmanuel. Let's go there. Tusia Matayo o lona mata upu e mua fai upu e luas fun male lua. Male luas fun male tot. Fa mai wo o nei mea uma ina ia tau nu ule fionga le li ina ia tau nu ule fionga le li I perfetta ua wha pia mai wha auta e tole tau pou ma whanau mai le tamatane la tau te wha ingoa fo ia te o Emmanuelu o lona winga pe a wha amatalaina ua ia te I tātou le atua. Le ana winga Emmanuelu ua ia te I tātou le atua. O lona winga la a fai o ese si o fai mai o Mekaeli o Yesu tu spaia ese se tonura o nga tu spaia a fai fo ese se fai mai o Satani lona uso Yesu e ese la Yesu na ele tu samre Yesu tu spaia e pole alava la se sko inga fa me tanga te ni se o nga no according to the Bible it's a no it's a big no. Jesus, he's God and he is the Son of God. Only begotten Son. So that's the foundation about Jesus, and there's heaps of scripture. And whaino la ua matu scripture ia te utou, ai le aima se scripture lango ai, o Satani, o hia, o se uso, o Yesu, ia po o Mikaele foi, o ia o Yesu. There's no scripture in the Bible. So now, correct that theology, ma tato wore Yesu tu spaia. A fai foi ona te tonu Yesu na, te fai atu ia te oe, e le tu tusali Yesu na, ma le Yesu tu spaia. Tato I tato maoluma, ai tato atu, e ese le Yesu le tato tapuai. Mara tala Paulo, a ese se tala itu Yesu e ese mari Yesu lea, ma se anganga ese mai le anganga lea, ma se tala le lei, e ese mara tala le leia Paulo. Wa umantu si e Paulo, pau wale tu si sa o tono la langi nei, na o tu spaia, nothing else. Only the Bible is the truth. Amen. Only the Bible. Tusina, the truth about the devil. Mea moni e wha taule ti Apollo. Taunu tato I loa. Tele mau tu spaia. Tau si teimi toi fola nā tu langa wha tau ia Yesu pa. Ona tato teimi. Mea moni e wha taule ti Apollo. O Yesu. Fuma tu spaia. Ele aiso nga amatanga. Ele aiso nga taanga. He has no beginning, no end, according to the scripture. Ole ala mea moni fa tau ti Apollo. Tuo. So hello tusi Ezekiel. Just write it down na. Some of the reference le lau tango e lau watu. Le tusi Ezekielu. O lona mata upu e lua valu. Mo ila tau fo I lo fa pia mai o ti Apollo.
Fai pusul lima na wo highlighting atunga in red. For mai, na ato atoa ona lelei o au sauninga, talu le aso na fai ai oe. Ai fai tau nunga le tano te apo, le tano ia satani, Lucifelo. For mai, na ato atoa ona lelei o au sauninga, talu le aso na fai ai oe. O satani na fai, it was a created being. Na fai ele atua. For mai lo tala tus pa ia, le ise mea na faia, ele I faia ia. Mai le ise mea na fai, ele I faia Yesu, na faia Yesu le. Ia le tangata, ia le angelo no ia Lucifelo, ele o se uso lao Yesu. Fai o sisi a onga, no, it's not in the Bible. It's not in the scripture. For mai na ato na lei o ye sauninga talu le aso na faia ai oe. Wo o le aso na iloa ai laua mio leanga. O le ti Apollo, sa fai. Ye e iloa, sa fai. Ele tusa ma Yesu. He's the Son, only begotten Son. O le si, o ti Apollo fo, o tatu iloa uma. Ile, ile tu langole. Let's go to John. There's a scripture that comes to my mind now. It's taun toilo, po ile ti Apollo, Ioane. Olona mata upu, that's Jonah. Ioane olona mata upu e valu. Foi upu e fafa. Tio fai tau atunga. Le ti Apollo, pe no fai atu. Le lina tatu ilo wingo ti Apollo. Fai upu e fafa. For mai o outou na ilo outou tamale ti Apollo le fai Yesu I tangata ia lea le farisai o matu for mai o outou na lo outou tamale ti Apollo tou te fia fai fo I mea tu ina nau I ai lo outou tama o le fasio ti tangata ia talu le amatanga ele I tu mau lava ia I le upumoni au wa ele o I tonu lava ia te ia le upumoni a tautala ia I le tala pepelo o lana lava lea e tautala hai a wā o le pepelo ia ma le tamā o le pepelo o le ti Apollo la o le pepelo ia pe no fai atu o le tala Apollo le amatanga lena le tusi lena o fai tau atu me aua nei o le ngia I tātou e tonga fiti le ti Apollo me aua ngi pelo ngia tātou o le poto i le ti Apollo e o lava I tono tātou e kalesia le tono tātou lotu Loku I kake loku wai, ioi. E ovo I tual pule la au la unga I foti Apollo. You know that, eh? Nga wei, no? Wo I tual pule la. That's why I really want you to read your Bible. Fai taulau tu spaia. O le mea moni le whaatau ti Apollo, sa fau. O ia sa fai, na fai ele atua, o Yesu na fai o manga mea uma. Na via tual mati Apollo, ele uso la, o Yesu foi, ele o Mikaele, ele ese scripture lango na mea. So, a fai lau ise si Yesu itua, ele tu sama Yesu le la tatu tanoa nei. So, you need to know, po ai Yesu sa o le tan lete au na ia e loa lau Yesu. Amen. That is, really hard for some people to accept. Hey, let's go into the Bible. Ta tia ia nisi tu o mea lai tato o mea lai me tu spaya. Ole, lesi la tu lang, ole truth about you. Amen. Mea moni ya Yesu, o le mea moni whaatau le ti Apollo, ma le mea moni lai whaatau ya oi. O le mea moni whaatau ya oi. Fuma le, lua koronito e lima whai upasuma lima whamai. O le nei, a whai o ya ke riso se tasi, o le tangata fauia, ua mawai mea tu ai whaauta, ua whaafauina mea uma. O oe la, ya ke riso, o ya ke riso, mata tu spa o tangata fau, wale eiso tu anai. Ile vainga la le tino, e yailo tu anai. Ile vainga le atua ile anganga wa whanau, ele aiso tu anai. Amen. O oyo le tangata fau, whauta, ua mawai mea tu ai, whaafauina mea uma. Mo whanau, o le pepe leisi tu anai. O oe la le tangata fau. Amen. Al ti Apollo tuaia. Amen. Fa mai la io le Luka se fulus valu. Tasi ne o mea lo tala no mai Yesu fa male fetala inga Yesu le Luka e se fulus valu. This is the truth about you for mai. No o fa mai mentala Yesu no o I loa sa tani o pa o mai le langi. E pei o le wila. Fa mai lo tala Yesu fa uta o te foa ia tu ia te o to le tano mai a o e ma le kalesia. Fa mai whauta, o te foa ia tu ia te outou le pule e soli e ngata ma akarava, ma le malosi uma o le fili.
E le lava se mea e le anga ai o tō. Ai peitai, aua tau te oli le nei mea, ina ua usius ta ia nganga ia te o tō. Na o le nei, tau te oli ai, ina ua tu si o tō i ngoi le langi. Whamele tala Yesu, aua koke oli ngā ua uska ia nganga. E wao, lesi, e ile kei mi fo... e ile kei mi fo ilele, e kake wha malolo ngā lo se nganga, ai alu se nganga. O, kaso ka fia o kai o ka oli, amene kala Yesu, ei. Au ke mi mika ngā mea, au ke oli ngā mea. O le mea ngā ia wa uma. You know, it's, wa uma whai Yesu le kaua. You know, o lau ia te ole pule, efa mai. Fia wa kosi lau ngā le langi. Wa vai ei. Ia fia mau fia wa tusi o tai ngā le langi. Ai au kake fia ngā wa whaalongo ki apolo ia kaua. Amen. O le truth. Amen. Ka ko we walk in a victory life tesa vali o ia e ke fa ko ngor ki apolo ma me uma tala Yesu au wala ke fia fa longo ki o nganga le anga ia ki oi ai fia o ku si lo ngor lang ele se me ke me mika. Amen. O lo ia ile o tu si tala Roma ile tala Roma na il Roma is food one for pelus food for mai ele pine foi ono solia o satani ilalo o to vai ele atua e ona le malosi ele atua e ona le manuia e ia te outou le alofa tunoa o lo tātou alii o Yesu Keriso. Hey guys, I just wanna ele pin ia Yesu Keriso ole o ti apolo lo tu langa o lalo tātou vai kaunanga i lon mea na so ele la se mea la tātou So this is the truth about you. O le tele yo mea moni e whaatau te oi, but na nei mea yo te au mai e lunga i e tau whau, me statu tamai whaavai. Ine i ma whai ona yelo malamlama anga, i le mea tau taua whaaleagaga wa a e malamlama ia Yesu, malamalama i le ti Apolo, ma e malamalama ia te oi, o le whaingo fia i ana ewa ai le ata atoa, o ai oe ia Keriso. O ai oe ia Keriso. Amene. E la tatou wola e vali, e tūra tatou watana, ole pe ono fai atu mua o le tele yo taimi e ta ua ile upu woa ma le upu woa fei tono tu spe la amata tatom taupu ele ai ma se me koneki ti Apolo o le tu la lea e no pe ono fai atu ke lo kaimi ka ko aku ai saka le moa ma ka kipi vai ai le ma se winga le ka ke lo para ma fo anga linga kipi vai le moa le tala fa tu so lo amatanga ya tatu pokalami tatu ele mamlama por ai me renga kipi vai le moa e fo te me te la tu ai o lo ye foi fa so longo pese o le fai ngo mea. You know, o le whainga na whai ai, e tātou te leo le mafuanga. I'm not saying it's wrong or it's bad. But lunga lau tala, e le wha pea lala angata ai na. Amen. O le atua o mea fau. O le alawa lae, e o tupu le poto laulangi. O la fua si itia e le atua tūlanga. Le tano i saia, fo mai asau le o ita mai. O na si itia le atua tūlanga whaasanga tau ia tia. O la lawa whel, wa iri ki Apolo o makoi ka mo iri ki Apolo. A la veka ki kolo. Tau no si tia le tūlanga o tātou malama le whionga pa ele atua. Si tia fo o tātou i loa i le tūlanga o le taua le tātou tauai. Pēno tāua mua. O le tusi ele mua korinito. Le la tātou e whaitau le tusi ele mua korinito. Let me... Mua korinito o lona mata upu e iwa. O i le tāua ele upu warfare. Fai upu e fitu. Ele leia le tātou e whaasingo atu mau tuspa i ona i loa ila i onu ngola utala. Lau tele ani mau ila uwa tua te oi mata upu umare ta ulu upu warfare ono le whaonga haina tele. A pēn ofa i atu, aua tātou te tu ile ea. Ia tātou, ia o ngāra tātou taua. Ia e tau, ia maura tau. Ai umau whi o tango, aua ne emisia lau tango e whaamatala atu nisi o taua. Sa o tau wina. Ina ia avatu se fata ta inga lot of some amazing story, you know, testimony pa umana no tatou fa o tatou plokalami ai se I fa tatou fa la for tatou le family fa upo fit for mai o ai e se alu I le taua ai le tauia oia o ai e se na te faia se to vine ai le ai I ona fua po ai e se na te leo ina se lafu ma moe ai le ai I le sua susu o le lafu. I te tonu al foi upu le taua le upu le alu le taua. Ele o tala no se ele lunga malalo mai ele o tala no si Apolo. O lai foi mai le tala Paulo. So le tala Paulo le tam fai mai. He's simply making the point that ministers should be adequately paid. E te tau ona totongi. Ia tangata ia fai au. O le winga le tangata ia tala I tala le. O le winga tonu ana o le upu le faonga ina na o le upu le taua le tonu I.
So, o le tātou whai upu mua na, o le tonga vatu whai upu leile upu taua. To alu le lua korinito, ona e tele na whaonga ina, e le leia le tātou iloa, po le asa o ala le mea ta o le wala ta notus pa ia, lua korinito lona mta upu se fulu. Whai upu e tolu ma le 5. Le la tātou whai taua whai upu le ina ia e malama foi. Ia mo o malama. Ia po le ale winga lai whai mai ia. Ia paulu wha mai, a wā e ui lava ina mātou sāwa vali i le tino, mātou te le tau wha le tino. A wā o a upenga o lo mātou nei taua, e le wha le tino ia ai wha malo losi e le atua, e le peti ai olo. Olo o le peti i lalo mā salonga ma mea maurunga ua wha sia i le mata upua le atua. Olo o wha ato i lalo ina manatu ia ana ya ke riso. Amen. O le ala ua e whaitau atu i, ai alu whaitau fo i lunga malalo mai, le ima se meo ta uinte monumenti a Apollo. O le matua i manino a le tusia Paulo le tusia i, o lai tala no mai Paulo ia whaamaro i o tātou mawhauwhau, o le taua o tātou mawhauwhaunga. O le taua, a tā ua lo le upu taua po le warfare tono tuspa ia, all talk about our mind. Pei ona whaasei no eva, o lai mena sauti a poro whaasei i le amatanga. Na sau whaasei na mawhauwhau eva. See, that is the battlefield. Le la tatou tala noa i le mea ta o spiritual warfare. So se te mea ta ua le upu warfare ton tuspa ia, it's not talking about like, kakuso o whi eima, mtulanga fu i lele kau solo i lalungi maunga o nunga le ao ma mele ngai. It's all talking about our mind. I le upu tuspa ia mai. A wā, e ui lava ina mātou sa vari tino, mātou te le wha le tino, a wā o a upenga o mātou nei taua, e le wha le tino ia, e wha malolo sia, e le atua, e le petia i lalo olo, olo ia, o lo o le peti i lalo māsalo salonga, talking about, māsalo salonga lo mawhauwhau, ma mea maururunga ua wha sia i le mata upu a le atua. Any argument against the will of God or the word of God, for mai la ia, o loo whaato i lalo ina, manatu ia ana ya ke riso. O lai tala no a tā ua i tonu i, it's nothing to do with the devil. It's to do with your mind and my mind. O lai tala no a tātou i lafon mawhauwhau, o e man mawhauwhau, whaperitania, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the putting down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought into the obedience of Christ. See, o le taua le tanoa i po le warfare le tanoa i, e le kongeki ki Apollo, alu whaitau runga malalo mai, it's nothing to do with the devil. It all to do with you and your mind. Amen. Ole e tā ua lalo malama i ina i eilo ono ole whai upu le no le whai upu le tusi lea ua whaonga ina tele no wola mea uia whaonga ina tele i le teimi o taua faaleagaga mea tatou taua e le faaleagaga ai tu sa ngakuri leo ki Apollo pe no whai atu aungi kako fusu lea it's all to do with you. Aua nei emisia, o le whai unga te maua ila ta atoa le mere, po le a sa o le meta o le taua faaleagaga ai le leile vali mua to whai upu ia, pena o whai atu, e le aise whai upu o ta ua i tutonu, alu e whai tau le mua Timoteo, ia lau tango, for the sake of our time, mua Timoteo, lo mta upu mua, whai upu sfulma le valu ma sfulma le iwa, na e tala noa i fo i paulo ina, ia, ave le la fo il fa malu si au Paulo ya Timoteo fo mai lo watili ia Timoteo o tutu ina atu le nei polo inga ya te oi pei o mua i valo anga ya te oi ina ia e tau wai le tau ale lei fo mai lo Paulo o lo ya te oi le fa atu tua ma le loto fu tie ifo ele lei wala fo ina enisi o e wa fa ava atu ia ila tau ile fa atu tua o lai tala noa Paulo ile tau ale fo mai tala Paulo o le tau ale fa atu tua o le stand in the will of God. Po le tu mau i le whaatua tua i le fina ngalo o le atua. See? It's nothing to do with the devil. Amen. Merena o nale no whatu e te oe. I e malama ya Yesu. O ti Apollo. Ma oi. Yesu le ele manu malo. O ti Apollo wa to ilalo. O oe fo i le ua watu i nātu ele pule mana. Nisi o vaenga no. Tanga no tu i nātu i le amatanga la wa tātou proklami.
tu pe atana o la utango wrap up i le fai unga tatou proklame o le ala manino ala tala Apollo i ele o tala no for tia Apollo le foi upu na le no ta ua tona nei so it's ta ona tatou i loa o le taua fale a uni mai ma o tatou taua ka ko ka ai le lene le panchi ki ro o nginga misi lau ko ai ku ia ki Apollo ai misi excuse me le ngako le mai mau ke mi ka ki oi fonka kalo na se mai mau ke mi ki oi fonka kalo ngola utala o le akakso ngo fe ei fonka kalo ke mi fai ai le ngo fonka ki Apollo mai se ale ku la ka ulo va ngala se ale me le ku ai le leilo lo ma le fingo po ia la tua what is a warfare o le ale me tau o le warfare tono tu spaia spiritual warfare ile lua Timoteo ta upo lua I think tolu marfa tango fa maulalo lua Timoteo lua tolu marfa na fu ta ua ile upo warfare na tala no ai Paulo ya Timoteo fo mai ole nei ia ono sai me tinga ai fa peo se tangata tau ele leia Yesu ke riso mai lo Paulo ole nei fo mai ele ai se tau ile taua na te le fa alave la vea na te le fa alave la vea ia te ia i mea ole nei o langa ina ia fa fia o ia i le na fili ia te ia fai matangata tau lunga malalo mai o foi upuna tango fai tau the whole context ele o tala no fo se ti Apollo o la fu tala no Paulo ia Timoteo fo mai ka kau o alava ni lu i tau mani ti ngā o leo langa i le vala awina na i o e Timoteo tu mau i le wha atua stand fo mai la that's a warfare o lo tu i le fina ngā lo le atua amen fa pena fo i Kevin o le alava le wha amasa o salonga ma ti ngā o le tu langa le nei ma ti ngā o tala tangata fo mai a Kevin pa wartala Paulo Kevin tu i le wha atua amen mai tupu ti ngā me tupu a oi tupu tau ti ngā uma tupu a tatou ma tala tu spaia tu i le wha atua amen o le o tala o le si tu se Jakopo fa maulalo e leia le vato maul tu spaia inga e kangole o e fai lau fai kau ngi fa pero Kevin ya oi tu se Jakopo fa upu mua ma fa upu lua ma na ye o le tala lea Jakopo le fai ifo mai fea taua mamisa o ya te outou ele ole nei ea ma yo outou mana o leanga o lo o tau yo outou tino uma o fa nga ingo le upu taua le i o le tala no fite na ingo o le tino ma mo tatou roto tatou fai tau foi lunga malalo mai nothing to do with the devil o foi upu umai le ta ua ile upu warfare to no to spaia le wo tango point out tu ina ia mafai ona malama ma e loa e oi wan tatou atu aka ko kau pongsa ya le kau isi kai mi foi le ma tatou le loa o la aka ki Apollo le sipi ko ko ai misi anga aka ko ku i maka ko o le mena le leia ile ngato lo malama ai e loa foi fusu o foi a ngai fusu ete e loa le kai mi kongi lo so e loa foi le le tulanga foi le pe maka i kama fusu foi le e loa le time ai kau foi nga land le bunch ona maua lo lai ona mo lo lai o le tali o le mo le point pa pena fu la tatou tau foi male li o lo langi ya makua i lene le lau panchi fo linga o ki Apollo makua i pa kongo i fo linga ya kula kala o ele o o champignon lo langi ne tu sia Roma e fitu foi upo lua tolu na fu eta uaile warfare o le mana ia i ole al tu sina Roma let me go there Roma ta upu e fitu foi upu lua tolu hallelujah hallelujah for mai a ua o i loa le tu la fono ese i o utino o lo o tau le taua i le tu la fono o lo o mafau le tara no le taua le tau o le tu la fono le tino o lo o tau le taua i le tu la fono o lo o mafau ua fai fo ia u matangato taua i le tu la fono ale anganga o lo o yo utino si o le tala noa i le taua alea mafau ma le tino foi upu umaya no aumaya le mase me nothing to do with the devil why or ki Apollo pa war me ti Apollo le fai or kau fa valea foi mai o le ke lua kau vai e ke lua le o kau mase ki Apollo
Yeah, le la tatou e vali atu nei loa la ia. O le kau whaavalea i o ki Apollo ia kākou. Ai e malama nei, pau ale mele whametus pa i o le taua a tatou e tau, o tatou mafau fau ma tatou tino. O tuina naunga o le tino, malo mafau fau, o lea e wheke e ngai, o lo nganga, malo mafau fau, o le fe te e nai, o le fe tau i vaenga ia. O le taua na lai tau te mine, your mind is a battlefield. Peno o tatou plokalame mua, o le atua o le nganga, o satani o le nganga. O ai lava la e whaalongo i le atua, which mean you are yield to the Spirit of God. Ona e whaiana whina o le atua, ai whaalongo le leo ti Apollo i lo mafau fau, which mean you are yield to the devil. Those are the only two ways. It's either you serve God or you serve the devil. O tu ina ngolo tino, it's either you follow your body, your flesh, or you follow God. See? So o le pero le tau nei, e leo se taua vo, i lele o le taua, every scripture in warfare, I'm telling you, it's all about you. Fighting your mind. And your own, ole afoi. To pull down every stronghold. Le la tatou vo, So, le la utato mamlama, nisi na o mau tu spa ia no tu inatu. E tau na vali tu ai. Po o le a lava se si foi upu e te toi tau i foi le upu warfare. Let me tell you something. E te le mau ai foi e le kongeki ki Apollo. I search every single scripture about warfare. It's nothing to do with the devil. Amen. It's nothing to do with the devil. So, le la tato wolo. Ile tusi la le Efeso. Efeso e ono. E se la leta le vali ma i le Efeso e ono. Le Efeso ono le lau e whai tau atu. Fa mai, whai upa se fulu, mta upa se fulu fa mai. O usoe, o le toi upule nei, ia o tou loto te tele i le li i male malosi o lona mana. Ia o tou, ia o ofu, o tou i ofu tau ato toa mai le atua. Ina ia o tou ma whaia ona te e atu i tonga fiti ale ti Apollo. O le ale wingo lo futau, ina ia mawhaino o tau te e atu. Whaperitania, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. So you can stand. Not to fight, to stand. E te tū. Ina ia mawhaino e te e atu, for mai, ia o tau ofule, of tau ato toa mai le tua, ina ia o tau mawhaia ona te e atu i tonga fiti ale ti Apollo. O ai, le tala Apollo for mai auni o le ngia o tau le ti Apollo. Pau ala le mea sau ki Apollo e whai, e sau e wha a se e oi. E sau e ui mai for mai o le ata. E pei se shadow. E kama vo le sau e pei a for mai la ia. E pei o se leonga tangi. E le o se leona. E sau for mai e pei o se leona tangi. O le kau wha valea ia. Pau ala le mea le sau ti Apollo e whai. Pero whai atu know the truth about Jesus, the truth about the devil, and the truth about you. Leu ia te oile victory. Wa umana tau i Yesu le taua. So now, wheupas fuma lua for mai, a wata tau te le tau matangata, a oli isili ma whai pule ma li o le pauliuli, o le nei lalulangi, a toa manganga leanga i mea o i le langi. O le mea lea i o outou tangoa i ofu tau a toa mai lea tua ina i o outou mawhaia ona te tee. Ona te tee. Atu pea, pe a o i le aso vale, pe a uma ono outou whaia o mea uma, to te tutu mauai lava. O le nei, i nā tutu mauia outou o fusia o outou sulunga titi le wha maoni, i o ofu fo i outou i le ufi fata o le hami o tonu. Ma ia wha se e vai ino o outou vai i le sauninga o le tala le lei o le file mu. Amen. Of tau leo whai tau atu mai. Ia wha o popo i nā mea uma o na tango atu i le tali pupuri o le wha atu o tua tau te mawhai ai o na tinei o uwhanawhana uma lava o lo o leanga. Ma ia outou ave le pūlou tau o le olatanga, ma le pelua le anganga o le awhionga lea a le atua. O le oftau atoa, o vaenga o le pūlou, o le fata, sulunga titi, o vaenga e pui ai oi. Tasi ale mea e te tau ai, na o le pelua le anganga. Pau ale o le mea, o le upu. A iei fo se mea saure ti Apollo e whaonga e te lua tau ai, e te lua tau i le upu. Yes. Okay, let's give you, matu le whata inga, Eva.
Amatanga lava na faile tu ala au uma lava e te rua ai tasia la au te rua ai saulo ti Apollo. Ole si wing ole upu lea wrestle ile i tono diction read for ile le fa nga ai mo biblical i upu e fa nga ina tu spaia. Ole fa li mai le upu lea ole si wing ole upu wrestle le tono ole upu sway. Tama fo ile tama fa yisuilo ma fa fa. There's another meaning. Ole upu le wrestle it stone ole ole diction read na le something biblical something I look up later no ai ole wing ole upu na sway you look up for yourself. Ola la ta ua tonu na ole me fo le olo watu e fa tau le ta vale. La te mana o ta vale la no mumu. Ai le o ka ula kupe sa ula ka fa ka vale ka ma fa yesui lo ma fau e fa tau le ta vale lang moanga. Tu sala o la sway your mind pe i sui le mete ma fau la uta ma fai sufi oi e ma fai ona e fai tau le si fa tau le stava instead of that ka e mo mo tala fa pena for le ti Apollo tu sole upo le atua a le mea le tam fati Apollo e fai e sau e fa avalea oi ma fa se oi e te tali tonu ile pepelo ai au e te tali tonu le upo le atua o le winga na le si winga na le upu reso le tonu tu spaia e lo fa winga na le winga por fa li winga it's the same word o le sway yo so tu langa na fo ile te tau na e mala malama o le ki Apollo le ne peno fa tu mo wo fa ina wo to ilalo wo le to yai masanga mea fe lo i fu ai tu tonu la langi he has nothing makuwa in nothing empty makuwa fa inga ko ilalo uma mo le se me o ya te ala fa me la ilalo vai si tu so o lai watu Yesu le mana ia toi o le taua faaleagaga ngala le salnoa I really like the English version o le tusi lea o le tala lea Paulo le lau tango e watu ilunga e au ona foi e pia mana ia le foi upu na mata man foi upu se fulu na tu so fai upus fuluna na tell no ma yela ia for my finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might put on the whole armor of God that he may be able to stand against the wiles of the devil for we wrestle not against the flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of darkness of this world against the spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Now, le tua. For me, you stand therefore, having your loins girt about the truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, where you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. You know, the Bible talk about the helmets of salvation. The helmets of salvation. Le pulo tau o le whaoratanga. Ai sea, ona fo'i e malama I le whaoratanga. O ai, oe I le ali'i. Lai fo'i mai o lea, I e malama helmets of salvation. Lea le meta o le whaoratanga le e malama I truthlen o fetu ia te oe. O ai Yesu, o ai le ti Apollo. O ai fo'i oe, if you know that truth, matua le mawhai ti Apollo na lue pe tanga whaavalea oe. Amen. Ele mawhai. I say, you know the truth. Pe no fai, no fa ngai nes fate te inga mua. O le pepelo pito I sili lava ona to tele tangata ia afia ai. O le pepelo e sau fa atasi male mea moni. O le pepelo e sau fa atasi male mea moni. Sau ti Apollo e fa avalea oe, fa avalea hau. E sau fa o ngar fa upo tu spa ia. Ona sau rola ia pepelo ai oe. Anything in the scripture, e sau ti Apollo sui. Amen. E sui el te Apollo foi upo tu spaia e fatal ton mai oi. Mena le no mana o fa ali tu pe foi upo tu spaia e ke fai kau mea oi au fai kau fo. So you know it's in the Bible. Amen. O le tele lau ting, o le tau ala leine, o le tau ole upu pe no fatu. Le mo alu tau o tu nisi o tau tinonga to prove you the word works. Le mele o le fa masalo salo ti Apollo
tele yon tau tinonga o tu natu parai tano fili nisi o tau tinonga o tu natu ya te auto e tau te fili ai e fai ma tūlanga tau o le taua faaleagaga ole tele o tau ale tele na faonga ia no faonga ina fo ia le tatu o pe itua ole tusi le atani elu ia no faonga ina ne not there tusi le atani elu se fulu ono ile mai ile faata inga le leia ole me tau o le taua faaleagaga o le taua faaleagaga ile foi upu e let me start from verse 2. It says this: In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. Tolu vai aso ina anga pongi tanielu. Ia le lau tatu i loa tolu vai aso, ia lusu tasi aso. O ile na uta ua mua, ile mafua mai ai le 21 days fasting le tele na ta ua tatou fa ingo for the Daniel fast, e mafua mai tono tusi lea. Fa mai la il fa upa se fulu. Lea mua, lusu tasi aso, na anga pongi a tanielu. For my, and behold, an hand touched me, which set me upon my knees, and upon the palm of my hands. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee, and I am now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thy heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy word. Ole tala lea matani edu for mai lea so mua lava. I think the fasa moa. Na fa apea mai for mai ole fasa moa na fa mai ona fa pe mai ai le o ia te au tani e lue au le fefe au wa talu le ulua yaso na e sauni ai lo loto e ma fau ma fa tinga ina o i lumo o lo tu asa fa fonga ina upu o sau foi on o upu si wo sau foi le angel ono upu le tua ia le la o upu tani e la tanga fa matala atu tanga e fai tau la tanga fa pupu atu ole o tani e pela le taua faaleagaga le no tau ai o le tu stand fa mai tala o le aso mua na anga pongi tanielu fa mai la ia le tala le angelu talu mai le aso mua na e fa maulalo ima e talo ai no o sau ia le aso na okay mana tua auto ele i fa apea sa fa se anga pongi kangelu lu su kasi aso nei na talo lo tanielu le aso le ona tu lo la io tanielu sa ono sa ia tanielu le tali o lanta talo. Na faa tali tanielu le aso mua, e le itau nuu mai le tali mai le atua. Faa tali le aso lona lua. A tonu na ini mea na faa masalo inga i kangielu lea kai. O mea le au kangaka vo inga kau pule fasioki kangielu. Mea ia le tutupu leo lango kangielu. A la lava ono sa i tanielu. Sa tau faa masalo. Sau le aso lona lua, e le itau nuu mea le tati. O la lava na tu tanielu. Sa tua tanielu le upo le tua. Malona i loa. O lai sau le kaki. O le aso lona fa. Aru aku le aso longa 5. Ko yo oifo le aso longa ongo. Laku le fiku. Valu. Iva. Sefulu. Laku ao o sefulu iva. Ele isau wale tari. A la lava e anga pongi a tanielu. O la lava e tu tanielu. He stand. Wera tala paulo yoto. Ofu le ofu tau ato. Toa le pulau o le o la tanga. Ia fai uma ia ofu tau ato. Toa ine ia mawhai no utou tutu. Ia matau te e atu i u whana le li o le laulangi. Lai ka whanga mai mea wha masau salo i oe. I le o koe mangaku mai lea koe lau kalo ori kams. Si o le kele i o mea lea tua lai whai whala vela lau kalo. Ma o le kalo. O le tene lau teimi. O le mai mau tatu to talo tatu aski lea tua. O lai mai le tati. Ai le lopo i lea mangui ai. O no fo la we le maua. E mantu for talo tu spa ia fo mai o mea le lei o mai le tamao le malama. E nei lopo lau ka kalo lai mangui ar farkala po le si vaenga mangui ai isi pisingis. La ua maua e sea. Ona foi o la e fau te ua fau ki apolo ka dio lau ka kalo ave mal vaenga nga. Ave mar fanga ur ki apolo. E o ia ma fo ngore fai kungi. Who knows because o mele lei. E mar tala tu spaia. O mele lei mai le tamale malama. How many prayers o vo fieni au te talo na te talo ai e te le la vatu.
Na e masalo mai maule lusi o le tali o lau tatalo. Wa le miana la tau fati Apollo e fai, tau mawhai e lusi le tatalo. Le tali aua lava ne e manuia, la tau mawhai le ti Apollo i lona malosi, e tā hofi mea uma mai le manuia oe. Tu so wale mawhai le ti Apollo na tā hofi oe mai lo walu le langi, o lau e sao le langi. E ala i lutari o Yesu, paula le mea lau konfari ki Apollo ke mi e fai, ka hofi lo oe awangi e manuia. Mea lola na le tā ua lo e Paulo, tala noa mea Paulo le upo le atua. O Eva, na whaato i lalo le ti Apollo. Na latu ti Apollo sway her mind. Sui no na mafau. Ai ala Yesu. Tau wafo e tasi. Man tua peno whatu, na ole upu a tasi ale me te tau ti Apollo. Na ole upu. Ina ua saula ti Apollo e wha amasaru salo Yesu. Fumatala Yesu, ua tu sia. Fumatala ti Apollo, awhai o le alo le tua. Fatala ia tui maanai, liu areto. Ele fa liu Yesu fa ki Apollo. Sali, mole vanga i loa ule alo le kua e mek fa penga o kau fa vele. No. Na fa liu Yesu fa maya ua tu sia. Ele na o mea ai o lai se tangata. Na fa o ngai Yesu le upo le atua. E tau wai le ti Apollo. Ele tau ala tatou le malosi o le mea foi lana. Mea foi na ele fa metala Apollo yo tou tatalo. Mertala Yesu au tau tatalo e tusa molona fina ngalo. So se mata upu lava la pe o malo o me tau mai. Pe o le mai, fata ta inga la o le mai. Leal me tau o le tau a faaleagaga i le mai. E te su e le fai upu le tuspa ia. Upu uma le fai me le tuspa ia. Le fai mertala le tuspa ia. O na faalava o e malo lo wai. No winga. Fuma you already healed. So lea lau mai le upu le atua. Mai mertala le fo mai. E tu lo la ia. Ole fo tu langa le na ole ofu tau. I ofu tau ato o toa. Le lau tango te fai tau atu ofu tau pe a fai ole. Pe no fai atu. O vaenga umai no fai tau atu nga mai lava foi upu umale ta uele upu warfare to tono tu spa ia po le taua. It's nothing to do with the devil. Paule mea la sauti a pole fai. La sau fai mai ki o la ki rua kau but no. There's no battle at all. O le tau ale ta ua tu spaia, o le tau olea, o le anganga o oe molo tino, o le tau olea, o le mafau malea. Pau ana le tau o lau tau ala le te tau wina e oe, o lau tau o lau tali tonu i le upu ale atua. Mea na ina e ofu atu tau, le ofu tau atu atoa. Le lau tanga tu e fai tau atu le tusi le, ano tu haru le tu se tani elu. E tu so o tato ma ta upu e shea atu tato laifa mole lava, mo ila tau fo i ele o mo mai. Anyways, so o tu sila tan yeru ona na lem faina ona tu ina tu lunga tato tu si ai so tu si le tu si efeso e ono fe upos fulu sulfitu la tanga faita what to finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand. Le wingola upu le put on the whole armor of God for what? To stand. It's a tool white. It's a leta white. It's a tool. So we then stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principality, against the powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmets of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. The helmets of salvation, the pulo tau ole tanga. Lani mele taua I. E malama I le whaola tanga na whai Yesu ia te oe le mele no uvalia mua atu. If you know, e te ilo le tūlanga o Yesu, e te ilo le tūlanga o le ti Apollo, e te ilo whailo tūlanga. I'm telling you, e le whaavale ala o e ki Apollo. E le whaavale ia, e le sau ki Apollo whaavale oe, pe ono whai atu. Tango le afo, tango le ti Apollo, tango o nata I whausi tūlou, e te tango a mai lea, e te tango au mai le mole poison, ngai kangole ia ko le meat, something that tastes. Se mea lai te iloa, e kangole mai le afo, I whau,
Fa pena fo ti Apollo, lai lo uma ti Apollo ko anga yo ka ko le loku. Sa lo ti Apollo au mai le upu, au mai lo ma doctrine se tu o lo ilunga. Fai mai lo la ia o Satani o le uso ti Apollo. Fo me o le uso Yesu. Manisi lava mau tama fai e mix mai le upo le tua ma pepelo. Fa se oi, fa se ia. The word of God is the only truth. The Bible. Pau wale lo moni. O le upu taula. E le mawhai lau na whawale ala oi sesi. Ai malama na le tuspa ia. E thiu ti Apollo e lue oi. E te lesia. Famatala Yesu. For it is written. It is written. E le itawina Yesu i sesi ame. E le kakalo Yesu. Fo i lele kau mawhai e afoi. E makua i solo i lalongi olo i lungo spiritual realm. No. Famatala Yesu. It is written. Na taua Yesu lea. Taua ilo na mafau. Tala no atu ti Apollo le mela na te iloa, e faliu Yesu fo mai, it is written. Olea, ole pelu ale anganga. So you quote the scripture in the spiritual realm is a sword. E te tango la, quote le fionga le atua, i to tonu la ole li tu fale anganga, ole pelu. Ole pelu. O la e makua i ki ngā inga ki Apollo la e waku le upu fo mai le tala tu spaia, ole saunga Yesu fo mai olea, ole pelu olona fofonga. Ka ilo pe fa fenga kupu pa o le mea lefa matala tusi pa ia for me the sword for me o le pelu alo na fofonga o la na feta la Yesu okay lo feka la Yesu pa umangi mea who knows te lo le te mile no atu e la vanga funa na atu e ma Yesu remember le te mile no atu ia tangata atu e sai ma Yesu le po fo le le la ave maliu for me le tala tusi pa ia wo atu fesili atu po fe Yesu fa ma Yesu o aule nei for me le tala tusi pa ia as soon as he say o aule nei pa makangaka ingo aku le mano le upu feta la ia Yesu for me le tala tusi pa ia pa asia le mano le upu le matau tia o le upu for me le tala tusi pa ia o te saunga fa alua lau Yesu fa mai o le pelu o lona fofonga e tango la e tau le upo le atua pete whaonga ina le upo le atua the truth I'm telling you e uma o le sia tātou bloka la me lau tango e whaasino tu ia te oi o le te le o le swing o le tuspa ia lo wei nei o le te lo foi upo tuspa ia wave ese initial translation la ho wave ese no le upo anga pongi fasting Tutonu la fiong pa ia le atua. More than 17 scripture wa umana remove ese. Every scripture about fasting is being removed from NIV and also, a lot of new translation. La tatou o le tele yo me wasui tutonu le afo. La fiong pa ia le atua. That's why you need to do your research. Tango e study le upo le atua. Ye e loa, ma ye e loa matua ye e loa. Pero tu langa fo le te loa ia ila vaenga fo i o le bank kinga i whenga ringa le bank e ke kango kwa koe le kupe fiki e kamanga e loa le pa u le ala fo le pa o le tupe mo i ma le tupe pepelo la tu te loa le why ko se makwa e fiu fa valea kamanga they know the real one from the counterfeit kama vo e vaku pepelo e loa le ia kamanga asea wala tu loa le mafia wala tu loa fo ile everything wa masani le tupe fa pena foi la aona e lole upu makua e loa e fiul ki Apollo e loe oi makua e malama mai le upu e le fa vale a foi la o te Apollo po se a onga e o le melo te o na toi oi o ke fiu foi a tu oi ai a fa na e vai just pa ye lo ikong if you are given sa no I know the truth e la me na ta o le ola fa mawala lo foi le fa longo mua po le me le pe sa o me na ta ton wai wai lo le stemina fo mai le ai ke kalikong wa le me le I'm just telling you, if it's not in the Bible, don't waste your time. O tu sila tanielu. Sorry guys, o la le mwhaino utu ina tu sila tanielu I lungo le tātou screen. O nei te uto e motu le tātou internet. Pa o le la utango e whaitau atu. O le tu sila tanielu le la tātou wo ila. E toi au mai le ata lea. Le mele lo futau lea. Au mai sa lo futau lea toi tu ulola I le mea tanielu na whai. Wa o le mele na whamata tu spai o lo futau ina I ma whai ona tu. E le I tau wai. Pea no whai atu warfare, it's nothing to do with the devil. We're already defeat le ki Apollo ki rua le koe kaumas ki Apollo a lela I o le wrestle le I pe o le upu le wrestle le no ta ua te le ro pena la vier vaenga mua but it's the same word le translate me po le fa winga o le si no winga o le sway tama fo I lele ua tau mawhai e sufilo ma fau e sui o le winga no le upu wrestle o po vunga le tau mawhai pe o lo latu e wha atau le ta avali
La te la te whaatau le ta avale te mana o ta avalanu mumu. Ai te iwa le lava lau tupe. Sau lola i o le whaatau ta avale mana o ia o e whaatau le ta avale lanu ena. Na tango lola i o le whaatau ta avale. Sway o e pe sui lo mafau e whaatau le ta avale lea. O le winga no le upu wrestle. Sway, le tonu tango o e whaiau, le wha winga mai ai, po ua sui wo tau ma whaiea, e mi milo atu le mea le tali tonu ai, ina ia e wha tau ta avale lea. Wha pe nā fo ila ti Apollo, o le mea le tau whai ti Apollo e sau whai, come to change your mind, au ani e tali tonu le upo le atua, ai tali tonu i le pepelo. Sau fo ila ia, whai mai le upo le atua ia eva, la au umatiru ai, au tiru ai lau tasi, e sau ti Apollo, sway le mafau eva, sui le mafau eva. Tali tonu le pepelo, ai awar te tonu upo le tua. Sau rofa ia Yesu. Ai wha mo ai na Yesu. Sau roka la ngō tia Yesu, amatala Yesu, it is written. Mai ua tu sia. Wha o ngā Yesu le pelua le anganga pēno o whai atu. E whai le tātou le taua i le anganga in the spiritual realm. Le tātou nōra tu se Isaiah se follow, you look up for yourself. Wha mai la ia o le whau unga ma le upu. The anointing, man tua whatu spa ia wha mai o le whau unga ngau sia i le amo le polonga. O le upu la i le whaunga, o le pelua le anganga ngau sia i le amo le polonga. La e te polonga, tasia le mea ngau sia le amona, the word. Whaunga le upu atu spa ia stand the word of God. Pia whatata inga pia e mai. O le alava ni mai o le tino nei nei, you believe the word of God or you believe what the doctors say. Yeah, thank God for doctors. For my little talent for my, sorry wale mawhai, wale ei, wa uma matu, wa silinga matu te mwhainga wale mawhai. Now the word of God. Are you believe that word or you believe the truth? Le upo le tuafu me ona whaalava uma o tātou mālolo ai. So claim it's yours. Whasau whare ti Apollo. It's tari tonu tu le upu. E sau whare ti Apollo whaamasalosalo. Whaamasalosalo of merita tu spaia. Ofura ofu tau ato toa. Ina ia mawhaiona e tu. Whaamasalosalo marki Apollo. No, this is what the Bible says. This is who I am in Christ. Healing is mine. By his stripe, I'm healed. Why? O lai te tū i le upu a le atua. O le winga nā o le upu nai whamai whaamālolosi i le ali. E te whaamālosi. Te no le tala fo le whamai o le mālosi o le anga ngu o kamala. Why? Because you stand in the culture. Lai te tū mālosi i le anga ngu. A se sēr mea lea mai se sēr mea ngā. Whain mea lea, lai, mālosi o i le anga ngu. A e saula te mālosi le atua malanga ngā nuu o le mā ngai ia. Wai ke le ola la ngu whasamoa. E ke ola la ngā nuu e te saula langi la ngā nuu. Le e la foi. I le upo le atua. Mālosi le atua malana upu. Po le ala le whai mai o tangata i whea. Whai mai, po le ise mea. Po le alava. My God will supply all of my needs. Tu le whai upo tu spaia. Whai matala tu spaia whai mai o ia o le atua. He supply all of my needs according to his riches in Christ Jesus. You just hold on to that word and you just believe on it. Who cares? Just hold on to the promise. Just hold on to the promise. Just hold on to the promise. Who cares? Hold on to the word of God. Amen. You stand your ground. So you can stand. Stand and withstand. The sword of the Spirit. Let's go to the book of Daniel. Amen. Because this is a classic example of what is happening in the spiritual realm. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. Fumalaya, o tala yo tatu lo lasa na pointa nielu. Tatu o ilalo for you pule se fulu. Fumela tala tanielu. And behold, and a hand touched me, which set me upon my knees and upon the palm of my hands. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright. For unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou set thy heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy word were heard, and I am come for thy words. Tusa natatalo tangielu. Mana tu auto ole of tau.
Au tō whaitau lo whaitau ato o toa nei nei, o whai upis fulvalu. Nai tala noa ai loa i le whamaia. Yo tō ta talo ngā uma. When you pray. The whole armor of God, e whai ule armor of God to pray all kinds of prayer. Verse 18. Lona winga la, e tala noa atoa le armor of God together with praying. O tani elu la, lena ta talo la so mua. E te ofu rale ofu tau atoa toa, o le mea nanta no mai e helmets of salvation, i e malamalama fa o le tanga, who are you, or who you are in Christ. I e malamalama o Yesu o i o le atua, i e malamalama o mai mea umai, i e lofo ti Apollo lai lalo vai. A o lana e malamalama, i le ima se me, i le se me ongo a whai ngai fua oi. Pau ale mele fa martala ti Apollo. Na ole sau e stau fa avalea oi. Nga le sau e fa se oi. Le lai fai mai ele tala i foi. A Paulo. Le tala Paulo ile. Le tusia Corinito. Le mana i ole tala Paulo nei fa malosi mai ile tala Paulo mo lua Corinito no ta upa lufa su matasi for mai. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. For mai, ina nei ole ngia i tātou e sātani, a wā tātou te lewa lea i ana tonga fiti. E saula ti Apollo e whaile tonga fiti, e loa ti Apollo e le ma whaina lua tau. Ona aise ha, o oela te ola faaleagaga, o le ti Apollo lai oti, e le ma whaina fusu se ola ma se oti. Ue vaisi kangaka ke la kukunga maula e oki ala kurua fisu. E le ma whainga lua fusu se o lai oti. Ke fiu ala ki fia fusu o kunga, e le ma whainga mingo o lai oki. Paula le mea lai whaile oki o kau whavalea wa vai. Tene na whaia ina tangata, au ti Apollo, o lai oti faaleagaga, o ena te ola faaleagaga, whai mailo le tala tusipaia, o sili atu le maa losi o lei tutonu ia te oe, na ilo o lei le lau langi. Mea nai whamata tusipaia, be wise. Whamai o tātou poto e peo le ngata e fifi le mu e peo le lupe. Ia tātou poto la e loa le fionga pa ia le atua. When you know the truth will set you free. Pero no fai atu, stand in the word of God. That is o mea tonu nata o spiritual warfare. O lai te tauina le tau faaleagaga. Just, whaatali mai, le umautanga whamatala atu ni taua faaleagaga. Sa o iei tu tonu, I will give you some testimony. Amen. So, o lea lai tala noa i fo, ila le fo, i fuma le tala tu spaia. O lea na tūtani elu, luas futasi aso o tūtani elu. O le fesili. O lea mea tupu pe ana give up tani elu leso mua. Ilan tatalo, whaavai lo tani elu. Pe give up leso lona lua. Whaavai. A leso lona tolu. Lona wha. Aso lona wha. Lea me tupu pe ana whaavai tani elu yaso na. Ele maua le tali. Ele maua le tali lo tatalo. Mea nai ala i o na taua i le tūlanga lea lena le no tano toi nei. O la na tu na fiu o te iloa na wha masalusalo fo inisi. Ya mi lo sa o la fo ki Apollo kom fe fa masalusalo ka ngelu ma ile ko fa longo me le ku la kalo fa vai lo. Ando ye o ye ke ai. La ya tu watani elu ha. Ona fa martala tu spaia. Fo mai o te mi lava tatu te talo e fa fonga ile tua. Sa we ala tali. O le mea, o lala te tonu ia tani elu, lalanga ku waka ngelu, ki nganga wha masalusalo. Ele I fusu ka ngelu marki Apollo. O lana, he hold on to his crown. O lana tu I le upu ale atu, o le pelu ale anganga, na tu wala, wa fiu le ki Apollo e whai mai, me fona le no, mata mele amatanga o tātou prokalame, lisi tātou kliplo o matu. Le no whai atu ai, awa ne I wha masalusalo ina o I le pe pelu le ti Apollo. Wa o foi, pe no whai atu, me ne o onga. I really stand my ground to langale if it's not in the Bible, but let me tell you something. This is the only truth. O lea lava se si tusi o tusi e nisi, pau ale o le upumoni. Na o le fiong pa I ale atua, e le ia se si upumoni, pau fo ilo le pelu o le anganga, wa saula le ti Apollo, au mai umai si tusi, mawhai mai o mea moni. E se ha, pe pelu o ti Apollo e kam whainga ia whako I lalo oi, fumele tala Apollo, aua ngai ole ngia kako e sakangi, awa kako kere valea. Ole bual tu spaia. For me, o ma wele valea. Hold on to the word of God. Ole taua la faaleagaga pe no taua. E te talo na e tu la ia. E te tu au mai a fai ole alava a fe ona te tali tonu for example le se tupe I le fali. Na tango le au mai uma maul tu spaia for God will supply all of my needs according to his riches in Christ Jesus. A mai uma maul na tu spaia seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Mea uma upu foi upu tu spaia fa ta tau na mata upu. Ona e au mai rola I foi upura tu spaia. Ona e tu ai rola ia. God, you remind God his word.
E sa ula ti Apollo fo mai ke o le kali mai le tua. Hey, yeah. Fo mai tala tu spa yo le tua. Ele o se tangata e tala pelo ai. Ele pe pelo le tua. Ele pe pelo le tua. E tali ala le tua. Amen. E tali le tua. Fa maoni o le tua. Let me give you some testimony. Ole, o stasio tu tinonga ole. O tala le anu fa longo ai. Fa tala stasio o na le tua. Ole fa fine. Na ile tuma. Le tuma vo le lona. La tu le fine te talo ai. Te talo ai la una le tua. O la vai le tuma. O mal vai so mua la wa kiringa wa foi. O mal vai so mua. Wa la po ale tuma. Fa le tala tu spa ya. Fa mai e sauleti Apollo nga hoi le upu. E sau e attack le upu. Kusa e kakalo kula o ngale akua. E vele koe so fai merki Apollo Vili lo si fingele o le o ngale tua fai. So mo ke le tuma le nga. E fai le o ngale tua yai. You know? Ma esen me ngamaro ma fofa. Hold on to the word of God. Ia koe kule finge koe, you know, to e alu fa malosi. Lai fa malosi e le upu tali tonu le upu le tua. O le avai aso lona lima. E ala i folo makua kai au. Makua i smo fa nga la fa. Makua le ai se mea. Ai se ha. Mo tau no le upu le tua. She hold on to her ground. Lana matua i sauni, lana matua i ta ofi. Na ta ofi le upu le tua. Ta ofi le upu le tua. Another testimony. This happened to us. Ma umal matua hinga. Elisi po lua e ko sanga kalua you know in our business sa sioki ma pisingi si vo na taimi sa we need $1,000 wo ma sioki la afetala na ma sioki na va yaso talo ale le tu just put in faith o fale aso la afai o talo ile tu like we bring up scripture mai uma mau tu spa ia for mai le upo fa pe we hold on to our ground ala fo e fa ma salo merki Apollo ia waka hai fare kai wakai fare kai mele o kalo mai le kani mele tu and all of a sudden someone call us for me o lai lalu o le ungali ma te tunga o le ungali no te vatu le fetala praise God ma o na so ma vivi ile tu time man God your word always work to yo le sia so ruma mai ai to mana o mia fo ma o le sia fetala so we bring the same thing my for the scripture we just stand on the word of God ma tu fo la ia mle ma fo ma to ainga o fa ya tu le tu o lo upo fa pem ma o mia tongen mele ma o mia mele so we just hold on to our ground for a whole week at o le so lulu ma te ma o mia tu pe la so il aso for leile ke o le so po le so coffee aso tofi ai vile kulisi ungali inga lai fa mai ke vile motos e faila business yon meta poeta vile kulisi ungali fa mai le ma mai va ku ia le just deposit some work amen ke o so man nganga venga so they deposit 650 ono se laudi mas furula sa konki ia mai lo la ia mo to lua vo ile mo tu e afeta la na ma fa ile tu mai lo ma fongo o fa ya kru ko lua ele ai we ask God to put to spy for my ato lua agree etali le tu nga agree le tu mai le afi ka ke agree le tu mai 650 ia ma ko mai lo mo ko lua ma ko ngofo fa tu le tu fa fe kai mo le ngo se laudi mas furu pa ole sioki you short of like ole sioki le tu pero you short of 350. I was being honest. And if I say, I looked at my to the tour, thank you for 650, but I ask you for $1,000. And I know we believe. I agree your word. So the funny thing is, on the same night, I messaged to my of my brother, I just deposited the last year to the 350 into your account. Make it $1,000. Amen. Like when we stand our ground, we ask God to Apollo we was like na matele ita talo se ono se laudi mas furu na mata talo le afeta la so we just go mai ko ma ko kakalo ma ko remind God his word na tali fo le tu me like the other thing we believe God for 5,000 mero let's time in last year ele se me sa fa pe ona mana o mia ile lima afeta la tono le so na mana o mia la so nga ke mo kale lo po fele wa kele me fala vela 5,000 at that time man it's like le lo po fe me amo man nga lima fe so we just believe God do the same thing ma fa tu fo ma fa nga ringa yo fa tu so me le upo just by the Bible say this we bring the scripture we just remind God his word fa tu le tu olo upo fa pe and we hold on to your word ke lo me mari fa ma salo merki Apollo e de kali me le kwa o le sko anga e mga o miere kupi
le o melas falaile. We have no idea. Po fe me mai le kupe. Makua ile ai se me mai le kupe like 5,000. We believing for 5,000. Ia mang fonga fala I ke mina ngi o fa ko lua kam le this thing we just worship God. Fa fitai le tua remind God His word. Ma lo mama moi. Fa ku so ko lua ka moi what au ka ke popole ma tala just pa ia au te pole se me fa ilo me uma talo ka moi ma lo le mama moi so ko lua kwa ku le tua because we don't know where po fin me mo tupe. The funny thing is as soon as I close my eyes and then a face come to I also for falling yo ruma. Ese a wala le tua. It's just a face of a person, a friend. O le friend lea. Sa u whaia na ngā ruenga in the past. Sa u whaia na ngā ruenga. Sa u ngalue. Sa u whaia na ngā ruenga. Te ea walu wae falling o tangata le o ruma. So, o toi te I wha te mira ngi o whatu I don't know why, but there's a face, I saw someone. O wanu roi lau friend now. As soon as I saw the friend, so matala lau friend tau. Brother, lea lava le me te manao ai. Land minute now, why are you here, So, I need this amount of money now. Like, now is the time. I will get a cash. La loka uma ya. For my lomatala, no worry. Kang hokwa kamaloa. Kala mai lim shaki. Sengi shaki mai. Lima fere vakmawai. Lima fere avatuma oi. Ngola utala. Esere fa mahoni ole atua. Ese fa maoni ole tua. Nga la utala. Ona kwa kangole ka malo au maile si da fu. Ya wole sa ufaya na nga ruenga mele nei I never asked for anything before, but now all of a sudden ke awa sa on a dream and then all of a sudden ke aku ai ke wa ka maile lima afe. Just give it to us. Throw sanga mai ese le fa maoni le ile taimi wo ese we just stand on the word. I'm just being honest. Elevi ile tuengi kala pepelo pongi kala fa opopo. Lau ke lo le ai le vi ele tu o ke lo fa kele fo. No, that's the truth. No ke fa mtala ina so onga tua le me lo tu I le fionga pa ia le tua e ke lo anga o fa li kulanga fa marosi me lo ko lo e ke afo mai pai por upo fa pe vai me lo ko lo wakau pe la lo kau au kwa le ai yangi maso lo ka kingo my babe fa me tu pa ia fa pe ya ko wai lunga faith comes by hearing hearing vai kwa fa marosi me lo to lo vai lo ko lo fa fa me upo fa pe that's how ka ko ke kau ngare ka wa fa le nganga remind the word. The word. O nga lai tau le tau ile nganga. Wa fiu la ki apole fai mai. I stand my ground. O fakulo ia fo ile tua. Faku ia ora upu fai mai. La fo ia tu avenga. Awa mato te papole se me tasi. I fai lo talo. I done my part. O lo moi. As soon as just close my eyes and then oso mai fo ringo ka kai ruma. Au faku. Oh man. Ke oso mai and then I go man. Praise God. That's the answer. He's e se nga lua le nganga o le tua. So o le tele yo nisho story. Tele o nisho vaenga fo iyo fa manuanga le atua ile umano no fa matala ina tunga le anga le leyo le atua. Ya umalo me fu la na ya la fa malo sia tangata because I know this is the only truth. There's nowhere else, but your spiritual battle or your spiritual warfare is nothing to do with the devil or to do with your belief. Le me te tali tonu imolo faith. Mea nai tala noa mai Paulo, fai mai ola, o lai fe te e nai lava o lai tau le anganga ma le tino. Fafanga lo anganga ia malo I le taua. Pau wale mea o e fai tali tonu I le upu, full stop. Hold on to the word. Pe wha ma salo marki a Apollo, si ngalo kua, fai mai le upu e wha pēr. Tatou uma. Let's be honest. Let's be honest. O ke lo kaimi. E o mele kaimi. Kwa e wele ropo le hale me, la tupu pa. E seranga lua o le nganga o le tua. O le wha ma. Oni mea nau te whai atu ai. Ele lei le atua. Man, he is good, man. O le alofa I o le atua ia. O that's why and for mai ola ma le oti fili le ola. Me tala ina e tali tonu le pepelo ti Apollo ma le wha masalo ia oe. But all the promises is yes and amen is for you. Promise le atua mo oe. Mo au. In the Bible. Nai no foi lungo lau shelves. The Bible. That's the truth. O le ansa le nao mea mai tato nei. The word of God. So now, your spiritual warfare is hold on to the word.
Where the, ofu ye e malamalama, I try to give teachings ma me ye fa malamalama o who you are in Christ, and then you hold on to the word, hold on to the promise. Ta hofi lo le upo le tua. Ma e tua iloa, pe fai mai le lalolangi fa apea, pe fai mai fa apea. Pau ala utala, the Bible says this. And you hold on to that. Amen. I don't want to, but I show you all the scripture to know who you are in Christ. O ai oe ya Yesu, o ai oe ya Keriso, peno fai atu pau wale mea sauti apolo fai. Fa ama salo tonga fiti, ele mafai, anga mafai ele ti apolo nga fasioti oe se tulo, waleva nga fasioti oe. But he can't. Ele mafai ele ti apolo nga fasioti oe. Ai saula ti apolo fa avalea oe ne ia eru ese marifina ngalo lea tua. Lea fuila na apoapoa i polo ea Timoteo. Fai ai, ye e tu mau le fa atua. Tau o le fa atua tu mau. I le fina ngalo lea tua. Nothing to do with the devil. So what to do with Timothy? To stand his ground. In the word. Mea la nata o spiritual warfare. E leo so onga leo te tele makaukuli ki Apollo ma mele ngeno. So all to do with you. You submit to God, you resist the devil, and he will flee from you. See? O oe la submit i lea tua. Tango leo e te ele ti Apollo. Ona sola lola ia. Sola ki Apollo. Pe a sa o melengi o ki Apollo la. E ka alo ke le ki Apollo pe ele ilo le upo le tua. Sau lola ia fa valea oe. Ioi. Ai aho o nginga e lole upo le tua. E umako inga wha amasalonga ki Apollo ya oe. Pawan melengi, the Bible says this. But I'm telling you, I encourage you some more. Hold on to the word. Hold on to the word. But I'm telling you, God loves you. E alofa le tua ya te oe. Yesu, he's God. He's the only true Jesus. Le se si Yesu. Martala Apollo, oi lava se si Yesu. E vatu se Yesu, ese mani Yesu lea. Au te tatonu ai, ele o se uso satani, ele o Mikaele vo. Pe on tatonu ai niso tatonunga. Jesus, for me, he's the Alpha and Omega. Ele iso na amatanga, o ti Apollo na ino na amatanga. Jesus, he's the Alpha and Omega. He's the great I am, according to the Bible. Hold on to that truth. I want to faseina o ti Apollo, for me to spa ia tala Roma, o lai lalo vai. Under your feet, so mele tala tu spa ia wa vea o ia maulu, a watu inatu umale pule i lalo o na vai, o fea ile vai, lalo le ekalesia, o le ekalesia la le ile pule, hey, you and me, we have the authority over the devil. Ele ila se me, koe mai mau i fuolo ma losi e ke so onga e ki Apollo, don't worry, just focus on the word. A maile upo le atua, and then meditate on the word of God. Awana I fase se ina o ele ti Apollo. Fa manuia le tua ya o Samoa. A fai e te fia talia ina Yesu e vea mali ima faola le nei a fiafi. O la ulava there, ye e talia Yesu, the true Jesus the Bible is talking about. Mera tala tu spa ye o tau tonu. O fa atuina o ia mai na ye woti. Tali tonu yo tau loto. Ta utino yo tau mutu. Ono o mai leo le ola. Ona fora upa tu spaia fa mai ole ola ma le oti o lai le pule ale lau faiva. O mea uma lava lai te mana o te tala no ai in the word of God. I'm telling you this lot, thousands and thousands of promises about you in the Bible. Sau se teimi o tango e lau matu promisia le tua mo oe maau lo natali. We need to go in and possess the land. Amen. Hallelujah. Ai fia talia Yesu e ve mali in faolo la fia talo le faolo tanga ne fiafi. Paule me te fia tali tonu I lo loto. O le Yesu le la talia la fiafi le nei. O le alo le atua soifua. His only begotten son. The Jesus of the Bible. Amen. Le la talia ina la fiafi ne e vea mo wali mo faola. Amen. Fata te me upo talo lea. Te talia ina Yesu. Le tuolo mātou tamā. Wa o whaalongo I la upure nei a fiafi. Wa o wiloa, ma o tali tonu, o a o le tangata sala. Ai o te vala au atu ia te oe, I le nei a fiafi, wa o sala mo. Ma ofo ina atu ailo nei tangata,
o te talia ina ai Yesu, o lo walo pele to atasi, Yesu Keriso, o lena maliu mo wang sala, o te talia ina ai o ia e avea mahali I mawhaaola I lo neola. Fesoso ani mai o e tama, whaafetai lau whaamangalonga ia te uma wang sala wa umana e tutongia, I le toto Yesu o le afiafile nei, wa utalia ai le whaamangalonga, wa utalia ai le toto Yesu, ma utalia Yesu e avea mahali I mawhaaola I lo neola. Ono le suwafa o Yesu o wole mavala au tuai nei. Amene ma amene. O le filifilinga poto le na we e whaia. Yaso umolo wola bea whaina e whaia te talo le whaoratanga. Why? Because this body will die. One day this body will die. E le aso e oti ele tino lea. Ai te tauna whaola ina lo wanganga. O lo wanganga e le oti. E le oti se anganga. Ono foi o lea tua e le oti because o io le anganga. O le anganga la tangata e le oti foi. Amen. Awa e maua le manuia ma le ola e whaavavau. Whaamanuia le tua ia te oe Samoa. Whaamanuia le tua ia te oe. I e tau wina se taua le lei. You're mine. Lo mawhauwhau le upua le tua. Cast down every argument against the will of God. That's what Paul says. Matala polo o a lava ni whaamasaru salonga. Ia e cast down. O a umani me o saulo mawhauwhau. Ave lalo, peno fai atu leisi aso, ele mawhaina e tau fia manu me le fele lei lunga o lo ulu. Aisea, ono foi o manu a iana fai e fele lei lunga o le ea. Fa pena fu lalo mawhauwhau, ele mawhaina e tau fia mo meo o mawhauwhau ngai saulo mawhauwhau. A le ale me mawhaina e fai e mawhai, o le teimi e sau ele manu faile, lana wha amoenga I lo ulu. O le tau lana e tanga faise me le manu na, ma ese la le manu na la faila wha amoenga I lo ulu. Fa pena fu le mawhauwhau ele mawhaina e tau fia mawhauwhau ngai saulo mawhauwhau. A o le taimi lava e fai ese wha sau se mawhauwhau le anga nofo I lo mawhauwhau. Fai ese mea, ma ese na mawhauwhau mele tala paulo lai fe te enai, lai fe tau ia le anganga, le upua le atua, ma le lo mawhauwhau. O lo mawhauwhau, that's the old man. For me, oni toi o lai, ye ola mai lo wanganga. Fa manuia le atua ia oi Samoa. Whaafitai foi. Mo nei a fiafi, ia mara whaavanoa ina foi o lo taimi. Ia e te mafuta mai foi lungo le nei polo kalame, ia vea foi oio se whaamanuianga. I lo nei tangata, ia pe foi o no whai atu. Ia ole te lo taimi e tate tā pena. Ai mafua o na whaamalo si ala u tā penanga. Ono oi. E mafua foi o no o sa idi le fionga pa ia le atua. E no o se mea na tuu e le atua I lo loto. Te lo le upatus pa ia le tonu e whaitau ia Yesu. Latu Yesu le mele e se whaatuatua. Latu leo Yesu fa mai wao he teach. E latu wao tangata ina ia whaatuatua. It's the same thing for me. Uva aia tu e leo whaatuatua tangata sa moa mele ne. I want to teach the word. But me fu na le no tama fa encourage myself to show you the scripture in ia e loa o lai tu tonu tu spaia. Ai awana I pa wa ina e halu foi oi. So I encourage you, if it's not in the Bible, don't believe it. If it's in the Bible, hold on to it. It's the truth. You know, walk in that light. O le lava malama ya o le fiong pa ia le tua, walk in that light. Se yo ona fo popo le tua lo malama sa vari le si malama. O le lava la le tamai malama na ti sa vari le malama na. Alo lua fa popo le tua le si malama alo lua e alo lua e fa maoni le kamai malama ngai gaming e ko e vaku le si malama ko e vaku le si malama ko e vaku le si malama ngama ko e malama ya la ya ngama ko le fa e ki apolo oi. Amen. Maria le tua Samoa. Ele nei foi a fiafi e fa pe ona whamanuia po fia lava meo e mafuta mai ai. Let me pray. Father, I thank you, Lord Father, for your people. Bless them, Lord Father. I pray for your blessing upon them. Lord, ye yeile anga le leo la o fio pui malu I lato, Father. I pray the blood of Jesus to bleed on them, Lord Father. Ia whaapeo ona yeile toto Yesu sa wina I lato. Ia mamau ma whaamai, ma mala, ma mai uma. Tama, ia maua I lato le whaatua e tutua I lau upu. Ia awana I mawhaia le ti apolo na lue lo lato whaatua. Ia whaapeo ona tutu I le mea moni. Ma lato, hold on to you, Lord Father. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen and amen. E ora tātou plo kalamea nā nei a fiafi whaamanuia telele atua ia te oe Samoa. Whaaftai le mafuta mai. Whaaftai foi pēr whaiwe e sheina tātou plo kalamea. Just before you go, awhai tele sheina.
it's not hurt bad tango share to tatou plokalame, be a blessing for me, a blessing for his tangata. Was whaamanianga nei e tau tango share. If you want to comment, ilalo tatou plokalame, go ahead, make a comment, or you can message us. Fai fo ese me te whi mana o mi ese te talo. Sio fo nei tangata o te talo tuai mo oe. Message me, tu langa fo ilele te talo tu mo oe. Te talo mo fo imar tatou plokalame. Te le loa me oma, I don't know everything, I only know in part, pa onisi o vahenga o te whaasua tuai. O tōru whamanianga whamania tele le tua ia te oe sa moa. Nei a fiafi Kevin Uruiva le nei. Alofa tele mo oe. Whaasoi fua ia.